Gavana mar kaunti ma Bungoma Kenneth Lusaka ochako chenro mar pogo kothe mag oduma kod mbolea maonge chudo ne jopur. Chenro no geto jopur maromo 21,900 e kaunti ma Bungoma, ka ji maromo 500 wuod ka wuod biro yudo mbolea gi kothe maonge chudo. Jopur biro yudo gunde 2 moro ka moro mar mbolea kod gunde 10 mag oduma. Lusaka bende olero ni piny owacho mare oketo tenge bajet mar ng'iewo dhok magolo chak mar pogo mine kod rowere e kaunti ma Bungoma. I hope mmefanya soil testing, mbegu yenye tapanda iko resilient enough kuwa itadumu na watu wavune, na pia mmeweka mikakati ya kuweza kumaliza armyworms. Jameni, serikali inapotufanyia mambo fulani, leo inatununulia mbegu na mbolea. Wewe pia kama mkulima, jukumu lako ni nini? Ni nini pia wewe utasaidia ili kuhakikisha chakula haitakosekana kwa manyumba zetu? Tumesema tu tumeleta mbolea ambayo itasaidia wakulima 21,900. Kila ward inaenda kupata mfuko 500 ya mbolea, mahindi kilo 10 na top dressing na ile ingine ambayo watapanda nayo. Na tumeuliza wakulima wetu waziuze hii mbolea ambayo tumewapatia. Nia ya kufanya hii ni kuwezesha tuwe na food security katika kaunti yetu, kwa sababu njaa ni kitu ya aibu. Oganda mawuok Kabonyo, Kanyagwala